Žile, reci mi Kako vam je kažeš boja, ili imam boje? Ne, boja, izgledaš kod Sjajno. Cigi u najboljim danima. Kada mi je neko izriza zimu i ubacija me u 15 sel. A slušaj, danas ako se nisi slika ili udrija selfie i stavija na Facebook ili Instagram, ko da nisi nigdje niša. Bolje ti je ni ne ići ako nešto slikavati. Šta i kome treba putovat igdje? Ne moraš nigdje ići, ostani doma. Ljudi ne uživaju stalno putovati jer tad napuštaju udobnost svog doma, okruženja i sveg ostalog na što su navikli. Ali uzbudljivo je nekad napustiti ono što je poznato i krenuti u avanturu, u nepoznato. Dobar je Blanko. Proširiti horizonte. Nere živi. Benko. Najme, ovo je gadljivo. Nisam krenuo za to. Ništa. Jesam ti poslao ono Forbidden Blowjob, ali imaš tu? Jesi bacija tu? Koji? Fotografiju. Ono Forbidden Blowjob u toaletu. Ona je znak kao da je kazna 50 bati za blowjob. 50 bati je koliko? 5 kuna. 10 kuna. Lako je tražiti mane i osuđivati druge kulture, ali ubrzo shvatiš da nas svih vežu neke univerzalne želje. Univerzalno svi ljudi žele da ih se vrednuje, žele ljubav, sigurnost, žele uživati i nadaju se boljoj budućnosti. Ovo ti je oni shopping centar, nisi ti tu bio. To je kad vlada dobije oni sifilis, ne oni temperaturu. Kad vlada dobije temperaturu, pa evo ostaje meni žilu ovdje da slušam. Ovo su negadljive ribe. Kornjače što pojedu sve žive. Svašta. Evo moje Japanke. Kako si pukle Japanke za mnom? Šta si radi? Zapija na crtu. Kako si zapija? Išao sam piša tamo U principu, svi naši koji osuđuju trebali bi malo, ne znam, prvo ne krenu u Rim pa kažu da im ne valja Rim, a ne ići u Rim pa reći nisam zao, tako i za neke druge stvari, nije bitno putovanje, jel? Ali ne treba biti destruktivan bez argumenata, jel? Bilo im bolje malo proputuje ili koju knjigu pročitaju, malo nešto. Malo da prošire horizont. Probaj, vidi i reci ne valja mi, to je na više raditi. Ako ti valja, idi dalje. Bolje da jaje pukne nego da ostane jaje pa da ne izađe iz toga ništa, tako i to, ja moraš širiti horizonte, a ovo drugo, to je... Tko želi ostati u svojoj ljusci, nek ostane sretno, ali... Nije nego ljudi putuju od kad su nastali, jer su ljudi nomadi bili, putovali su cijeli svijet, oni, kad što više putuješ, više ti se mozak razvija, više iskustva skupljaš. Od drugih kultura koje možeš primijeniti dom. Neki više bolesti skupe, ali dobro. Neki skupe i bolesti više. Kako, ko? Svaki ima svoju i... Evo ga, evo after teški. Svašta. Kako ono inkognito slikavanje, ono...
Ja mislim kad sam išao kupio majicu, jer tako, kad me vlada napada, sam ponija sve na špaline, da moram bio redni. Pa sam morao uzeti ono sa kragnom liku. Nemoj takvi Ivanka Bogaj. Lipo Marić. Big Vlad, ne. Pa dobro, ovi su ljudi relativno, dobro standard životni, sve to, a ljudi su Ja mislim da ovdje ljudi više gledaju jedni druge kako ko izgleda, kako je šta obuka, doli je to puno drugačije, puno jednostavnije. Čovjek se gleda kao čovjek i kako se šta je luđi zabavniji, to je prihvatljiviji, a ovdje je mislim obrnuto. Da. Ovo smo išli u Kraljevsku palaču, jel? Ne, ovo kad smo možda išli na oni... Nije, morali smo, išli smo... Kukući, kako se ne zna? Nije, nego nas je oni vozio u Kraljevsku palaču, onda nas je odvuka da kupimo indijska odijela. Da bi dobio popust na gorivo, gasolin. To ste imali tu kurac molova, baš masu. Pa možeš u shopping centru isto možeš pregovarati oko cijene. Da, dobra arhitektura. To je kada dođeš u city center pa ono, how much, 10, no, 50. Rekla da neće dvoje. Neće, sve se plaća. Neće, ali kad plaćiš malo ekstra, onda hoće. Ljudi se puno više žale da im ne valja nego što im stvarno ne valja, bar u Hrvatskoj, tako da malo pođu u Afriku, u Aziju, onda bi vidjeli da im je dobro u kakvom god dijelu. I da vide doli dijelove gdje nema ni pitke vode, pa vodu moraš kupovat, tuširaš se sa nekakvom vodom sumnjive zdravstvene ispravnosti. Da im lady bojevi šetaju oko kuće ili tako nešto. Ali bome, mogu ti reći, neloš ovi voze, zna. A nekoliko ljevote su se trpa, a drugo mu čudo da nema suda. I Vlade, Vlada gleda ki ovoga Tajlanđan. Treba kupi suknje za uć. Suknju, boga, ali mi da smo motari. Tako su oni tamo onom hramu. Nije ni Marko nosila, ne gače. Nije ti voda sam pita Marka, di to uzeti. Evo mi majić, evo sam. Uzet ću vode sa želje. Prisililo te, a? Šta ću mora se, ne mogu biti kak lošar u Bangkoku. To isto za vidjeti. Vat po. Šta ću prvo? A to onaj, dobro je to, sad uzmem vodu. Okej. Da, uzmi 3. Uzmi 3 odmah ovaj. Da, uzmi još jednu moju. A, ja mislim da govori 3. Did you get 300? No, I need 500. 500. 100. Blowjob, 100. Voda. Free water. Splatja. Je ovdje je besplatna voda bila, jedno poslije voće. A gaće smo se cijenkali za 150 bati i meni ostale nek. Ostao sam bez gaća. Ja druge, a? A je, male su mi one, te ne mogu da mi jaje stati. Ono su ženske. Je pržilo ovdje sunce. Ajmo me. Kad si u poznatom okruženju, kad kupuješ u istom dućanu, izlaziš u isti kafić, viđaš iste ljude na poslu, onda su ti bitne neke male stvari u životu. Ne želiš se osramoti na blagajni, ne želiš reći nešto glupo pred kolegama, suzdržat ćeš se od nekih akcija za koje ne znaš kako bi mogle završiti ako se dogodi nešto predviđeno ili te neko krivo shvati, nećeš uvijek reći sve što te muči. Ali kad si u dalekoj zemlji, onda se podrazumijeva da ćeš stalno se negdje osramotiti.
Bilo da se ne možeš sporazumjeti s ljudima, bilo da ne znaš običaje, bilo da naručuješ hranu koju ne znaš što ćeš pojesti, ili jednostavno kažeš nešto glupo kad se zbuniš u nekom trenutku. Ali najbolje je što naučiš da nikoga nije ni briga. Ljudi tamo su navikli na to. I to je toliko oslobađajući osjećaj, jer kad shvatiš da većinu ljudi na svijetu uopće ne zanima ni tko si ni šta radiš, shvatiš da se napokon ne trebaš više ustručavati. Evo mi Japanke, ovo mi prkosiš, ono Japanka. Nastav za ovo Japanke. Možeš biti onakav kakav jesi, bez da ikome ugađaš, bez da ikoga trebaš impresionirati. Mole se budi, to je to običaj, mole se budi dosta, pogodni su. I nose dildo na svetište, to je na really beach. Ej, stave dildo neka Stave dildo za bolju plodnu, što veći dildo, veća plodna. Imaju spomenike plodnosti, to je. Ali vidio sam da cure to nose negdje, stave negdje isto suknje i onda izvuku, ne znam, nije stane dobro. Ne znam, nije mi jasno. I onda to prinesu tamo. Ostra. Britney Spears, što je. Vlade kao Severina s jahte. Puno je ovo slatko. Daj ga ali ja džaba što je poput. Vlado za šaša. Kao to bi volja njemu, ne valja. Je, ona je nešto slatko, samo kada oni sok, oni od Dalmacija vina je sled. Da, zove glavu da ga... Daj, nek se iskapsila javi, aj. Evo, zove ga. Big Vlad kapsil. Evo mi gača. A, dobro se, ja. Ove su Malo odlične. drugačiji bi onaj izrak što sam... Aj, držat ćeš Evo me. ga. Di si? Mlade, di si? Si živ? Evo gledamo film za Žilu i komentiramo. Bari ka Pornić, aj komentira, evo. Ovo si ti. Ne, ovo je Žile su one torbice. Žile jaja. Samo nabrekla jaja su u torbice. Nisam. Jesu u tebe? Uzela mi je mater odmah. Aj meni je Teri donija druge, meni su male pa sam da materi što. Ne mogu obući, stežu me u bokovima i ajde. Smršan. Kako ću bokove smršati? Pitat će li ga za 300? Ja. Zun, aj molim te s druge strane da nas snimate ovdje. Moga se pribaciti sad. So we told him, oh. I take you 400 baht, okay? Traffic jam area. We pay 300 when we come here. Okay, thank you. Nema fiksne cijene. Samo treba zna reći kao mač, to je to. Gotovo je prije. 300. Prije baci i gori, ono više unutra. Kineski. Ali bogatiji. Tuk-tuk je najbolje uzeti, najjeftiniji. To je za prevoz, tuk-tuk, bum-bum. A Tuk-tuk za bum-bum.
Nije do kao. Od aerodroma manje od 400. Sa taksijom je to. Nama svaki metro bilo 400. Što meni je 5 puta. Ajme kokos, najviše je kokos fali. Je li ovo kao sam rod, mlad? A ljudi su napadni, ajde, malo. Ma nek staneš tamo nastri nekog trga i gledaš, vidite će ti doći kam, ping pong show, kam, pussy lover, kam, drink, kam, ovo, sve kam. Kam i povučete za ekstremitet, neki ruka, noga, malo kraća noga. Vine, nećemo mi odmah i čas na svoj duši, to ćemo malo. Svi masiraju se, a? Ove, obično. Obično, jel? What is it? Snimka foto, snimka. Japanese samurai! Japanese samurai, yeah! Korica me pretvrda, tako da bi došao do unutrašnjosti. Prvo izgrizeš ono, ne znam, kako od onoga suši, ono crno, ali puno tvrđe. I onda iznutra ono bilo srčeš, to je kao neki škamp, onako, mini škamp, ili oni riječni rak, kao riječni rak. I nešto između čipsa jer je friga. Korak, eto imaš slika, poslat ću to. E čuješ ti punice tvrde. Ne znao kad je ovo. Kad je ovo meso što vozi kombi. Ali malo mi je, bolje su ti žoka. Kako da reći, a? Ovo mi je malo mi je onako. Ovo je niko tako. Debele Engledice, švabice. Uvijek moraš raditi što želiš. Zlatu se nađeš sredine. Ali koristi zaštitu. Ko voli može i s Lady Bojem i bilo čime. Ne može, ajde. A neki mogu, a neki imaju želuca. Druga zemlja, druga pravila. Tako je. Svaka zemlja kroji sva pravila. Ma ne treba nikog suditi, to je to. Ko hoće nek radi šta želi. Pa svak se zabavlja na svoj način, ono, neko će sidit na kompjuteru, doma, to mu je zabava, neko će partija vanka, neko će džogira po Mosoru. Najbolje to odeš sam na Tajland i provjeriš, hoćeš se zabaviti. Možeš ti sam zabaviti, sam putovati, sam zabaviš. Pomakneš granice zapravo. Ovako kad si u društvu, nekad neš ići, radit ćeš normalne stvari, kad sam moraš doći neke situacije jer te nekako gurat od ekipe. Tipa upas, neko je žensko, nešto ludo napravili. Zapetio nogu. Dobro, ali ova mi je večer bila super prije Novog godina. Evo Lady Bojevi sad iza. Evo ima je.
Ali Burmanci imaju, burmanski i akmetski imaju kmetski, oni imaju drugačiji jezik. Kinezi govore. Ali to Kinezi mora znati njihov jezik. Znaju da njihov jezik je. Možda je jezik sličan, možda je ko naši Sloveni. Da. Jure na grobu. Ajme, evo ove. Idemo. Ajmo, dosadno. Ova dosadna voditeljica. Lajava neka. Vožnja vlakom kroz šume Tajlanda. Idemo, let's go! Ljudi se brzo prilagođavaju svom okruženju i mogu naći sreću u većini situacija. Mogu naći sreću bilo u nekoj palači, bilo u nekoj sirotinskoj zabiti. Moraš platiti nešto. A sidi ti. Di dole? Viću si to dole, na ovo? Ne, nisam vidio. Jure, jednom se živi. A drži se ti, ja ću se nasloniti na tebe lagano. Evo slikat ću ga ja. A zašto niko ne snima s druge strane? A vidiš šta ima. Most na rijeci Klaj. Ovo je kriv. Da je tu sniman film. Snimi ove kuće. A da je pravi most na rijeci Klaj, oni tamo u Čeliću. Ja sam ranije. Sad nisi na spavanje. Nema spavanja. Izgled baš. A dižemo se u 2 ure. Gdje si ti živi? Ova je spisa bila vrh. Ova tura koliko je koštala? Mislim, 180 kuna. Tako, 200 kuna. Slon, kajak na bambusu, spiza vrhunska. Krali smo banane tamo sa stablo. Nisam vidio po Tajlandu majmuna. Nisi malo majmuna. Majmuna nema. Nisam vidio. Sjeveru, Čang Maj. Dobro, ja nisam vidio, sorry. Nisam ja u Čang Maju. Ako nije slika sam te s majmunom na plažu. A dole je na pipi ono mrtvi bit. Hej. Šta bi neki ja? Nešto ni pušta. Diraj se. Dobro, stoli dana malo. Tako bez sinu. Tako ako neko bude sidija ispod njegovih, ispod guzice, onda ga posebe, znaš. Žile, želiš vidjeti to jedinstveno iskustvo. Moraš snimiti to kameru. Je se desilo to kome? Padanje govna na tvoju glavu. Selfie. Shit selfie. A šta misliš, je li ima li led i bojeva od ovih slonova, šta misliš? Nije valjda. Imaju. Nije valjda. Jake Japanke moraju imati bjedonja u porculansku put, da se ne skrivali. Ja govorim, a zašto su pornići ovih stricima? Imate kakvu tehniku? Sada dvi doli tvrdi samo i da. Žile, ti snima dobro kroz to. A je? You heard about it? Yeah. Where? Zagreb. First click. Oh yeah?
That's where we stayed. That was like our base, and then we drove out from there. Have you been to Croatia during summer or winter? Pričaš Kineze. Kako ti rone sa prstom? Vidio sam to pa Samo ovako rone i ono... Zato ne znaju plivat. Imam to snimljeno. Čekaj, šta slonovi crtaju? Slonovi crtaju, nevjerovatno. Sa surlom, šta? Sa surlom. Znaš kako vi crtaš? A uzmi mi 2 banana. Da će jedna više. Udrimo odmah. Čekaj, ali to Vladimir naša družica? Ajde. Ja sam inače sa zvonom i... Evo ti jedan odliš. Good luck, guys. Samo gledam kako ću ispasti. Možemo da koju bananu. Teško. Ispašćemo doli, ja mislim. Da bacim po putu dole. Šta je banana? Aha. Snimaj žile. Snimaj čili. Zvone! Zvone! You're the master now. Ajde, ajde me! Go, go, go! Yeah. Pogledaj koliko je lik slika. Evo, dobra. Aj, meni isto. Isus. Vidi ovdje. Vidi ovdje. Vidi ovdje kako je... Evo ova, pogledaj trica. Žao što si išao, nije, a? Pa dobro je ovdje, šta? Jer tako ne, Procvjetaj. a sinoć je gori, ja došao sa Jaši Snoda u paku. Umjesto da jaši ovi... Lady boy. Lady boy. Isto surno ima. And we got now waterfall, not much water. It's very slippery. Okay? Preferably meet me here again. Thank you. Okej. Znači video. Zavođenje u Tajlandu. Pitam Žile malo naše muzike. Aj Žile, stavi tamo naše muzike. Evo, Još više od mene. aj Žile, ti si bolje od toga. Ti si Ajde, ove nove što si skinio, aj? mađioničar, ajde. Ajde mađioničar. Imaš ga, Ajde stavi, daj čovjeku. stavio je tamo mađioničar, ajde. Mađioničar sam ja, abrakadabra. Tomorrow night, you see Muay Thai, you see Thailand. Ovo je Phuket. Evo prirodne ljepote, a? Žile, evo ga, Phuket, Patong Beach. Patong, a? Ajme. Za neke ko Meka. Ko ne bude jednom u Phuketu kada nije ništa ne vidi. Mislio sam snima sve živo na Tajlandu za dokumentarni film, ali mi je odmah nakon par dana ukralo mobitel. Ne možeš ni objasniti kako. Neki lady bojevi. Pa sam poludio i skoro sam odustao svega. Ali sreća da su i ostali imali mobitele, pa sam uz njihovu pomoć ipak uspio uvati materijala za sklep i sve ovo. Opa Miki, ovo je sled. Aha. Ovdje smo slikali Hajduku u zastavu. Vidi vježbi je. Dobra je. A u nas bio mamurluk, ali je kamerman izgubio kameru, što ima u originalu nije uspjelo, pa sad. Ali meni ja nisam... Oni sačuvali oprema, mi nismo. Nije baš da osjetiš mamurluk od njihovog alkohola. I ja sam očekivao puno gore da će to biti. Vlada to ispiza sve, vamo reći, neutralizira. Moguće. I'm gonna just worry this one. Because
Sreće se u 1 i 4:30 sati. Da gubimo tamo jedan dan. Gubili smo cijeli dan. Daj ranije, ajde. A ne, Tajland ima najspicy spizu od svih. Ti kad uzmeš ono medium ili medium spicy, to ti bude ono... Dragon flame. Od voća mi je najbolji dragon fruit, to mi je ono krič. Ajme, ovi su mi isto ovi... How much is this? Shrimps, ovo mi je Cijelo ovo je hobotnica, male, vidim. Give me one dish and one is... I spring rolls. Ajme, ovo je onaj piletina isto i lik. Spiza bolja nego naš. Najbolje na Tajlandu mi je bila prehrana. Sve svježe, voće, povrće, plodovi mora, sve ti odmah uz cestu svagdje. I spicy juhe odlične. A ozdravili bi odmah svi ovi naši šta gube vrijeme po redovima u bolnicama. Jaja od prepalice. Svaki dan sam bio pun energije i manje mi je sna tribalo nego inače. A ovo je sladoled. Je riže, a? Evo ga, Bangla roll. Bangla roll. Aj su borbe se gledaju održavaju. Što se tiče partijanja, ako pitaš za partijanje, onda je to ovi Patong Beach tamo. Phuket. Ko će divlje, nek ide u Phuket. A za ostalo... I Popi Bucket. O, evo ga! To je taj poznati tamo. Žile. Lito, sunce, džungla. Doček nove godine na plaži, to mi je ono, ajmo reći, najveći tvoj. Ostvareni sam. Ne, to mi je ono neko očekivanje najveće. Zgubija ove Japan. Tu si zgubija i pamet. Misliš, ćemo umore? A? Umore, ponoći i 2 minute. 2 minutes after midnight. Evo nova godina, ovoga se sjećam svega. Osoba kakva si na dalekom putu
nije ona ista osoba kakva si doma u svakodnevnom životu. Ljudi su jako prilagodljivi na svoje okruženje. I ironija je da što više mijenjaš svoje okruženje, to više ne možeš ni pratiti koliko si se ti promijenio, jer se sve manje imaš s nečim statičnim usporediti. Kolanta. Kolanta, ovo je ukrcao. Slušaj, Nina, Budi i Marko. Da ćemo sigurno izletiti vada svoje torbe i stavljati ih ovdje, ono lagano. Mene su potike i majice, čak i gaće neke u kesi, dobro je? Neću to raditi. A ja slušam, ovo nije i bacite ovako. Pa sam bi objašnjavao. Di smo mi sada? Ja nisu. A ne znam, prvi put sam na ovom otoku tako da ćemo vidjeti. Di smo mi sada? Odavno si ne pripremi. Sad smo ovdje i idemo dole prek put Klong Nina. To je negdje hotel, a ovdje ćemo negdje ćemo gledati ovdje usput da ako vidimo kakve kraljice noći da se zaustavimo. A meni je Kolanta ovako mirna malo za ono pustit se. To je 1-2 dana, malito. Jer tredi da ga ne drži, on bi počeo da prša samo... Ona masaža žila što si ti produži. Doli i onda ćeš mu na desno skrenuti. Aha. Desno, pa bit će dole lijevo. Što se osjeti. Miris ne. Miris je šum. Svi put sad imam osjećaj da sam u tropke. Aha. Baš miriše zemlja što... I onda ćeš da mi čeka dok ti se ti dovučeš gore. Idem odmah ću ja sad dali. Čekaj. Upadaj, aj! Stani. Tamo nema ništa. Na otoku ništa. Idemo nešto sad dalje istraživati neke druge boje. Sve valja, sve. Aha. Jer nema papira, ali dobro. A vidio sam 3 raže kako se tamo sunči. Koja je tajna dobrog balansa na kamionu? Vile pojma. Nedostatak mozga. Ne oklijeva ništa. Žile, ja ako vidi krokodila, ja ću skočit. A zadnji? Bile, Elodie, Pipi, Milki, Tipki i Žilki ajmo. Sva 4 otoka. I Čipi ajmo. Sve treninga zdravi. Dio, aj tu, Patong. Imaš piš, čamo žive naš Patong Beach posao. je... Koji je najbolji posao u Patong Beachu? Pa možda ne znam, konobaric, najvjerojatnije. Idemo kupa ovdje. Neće on dalje, a druga slaga. Imaš masažu za anus gore. Evo, dio pete ti je gore za anus, vidiš. Ako strivaš, šta ćeš morat popraviti. Pitaš tu. Pitaš to kao vas. How much massage for anus? How much is massage? Depend what you like massage. That foot massage, Thai massage, or massage, we have different price. You can try. That's more, huh? Back head, Back head shoulder, 400. 400. Yes. 1 hour. 1 hour. Okay, later then. Thank you. Okay. Šta je napravio, Udrijac? Ovo kad se zabio u stablu, Rikler. Kako se... Dakle, ona je nasuka unutra, sad ga sećemo s ovdje i stromik da se bude unutra. Dobro znam majmun. Evo ih.
Dobro, je. Stani. Da, ne sjepali smo duševnje. Mislim da ćemo počnemo, pa ajde vozi. Pa će kužile, amo ča. Vidi kako čuva onaj. A kakva je tamo priroda, kakvo je vrijeme, kakva je... Pusti to. Obrijane su, a ne priroda, priroda je prašuma. Prašuma gore, prašuma dole. Ono, mama... Bambu beach. Aha. Evo je Black Ass. Švabice, ovo je Njemice. Njemice, je prava Njemice. Bila je crna. Njemice. Crna je prava. A ovo je ono žestoko, ajme, ali spiza ova vrh bio. Onoga što smo izludili s narudžbom. Ali jesmo svi ozdravili od spize, Jesmo. Ovo je barakudu smo ovo jeli, ja mislim, barakuda. Je. Ja se nisam ni otrovao sad. Barakudu, a ja mislim da je Marko jeo tuna, steak ili tako nešto. Ajme, ovih sokova, ovo mi je brutal. Ovi mixed fruit. Šejko, ja. Riža umjesto kruva, hvala Bogu. Na Kolanti 40 bata bilo, to je... Kruv zaboravio. 8 kuna. Ovdje nemaju jebate limune, samo u limetu. 8 kuna, šejko, tu 2 metra dalje voćestu, ja. Ajme, salata je brutala, ovo sve. Limete, ne stop. Uzmi, izvoli. Kao si prva novu godinu? Prvo smo spavali do 9 uri, onda smo lagano pijuckali, rusku vodku koja je bila predobra. Prelagana. Kolega Vlada me naučio da se vodka ubaci u led i da se neće smrzniti. Samo iz zamrzivača. I da se pije ka voda i hvala Bogu pila se ka voda. I Vlada se ispunila očekivanja od puta do sad. Nisu kaj ide nažalost, oni. I ja sam išao čak na kolmo ujutro. Ajme, biće. Brod zove, a, nema tu. Kao si tu boju vatija? A nemoj meni pitat. Bio sam samo 5 minuti na suncu. Nemojte na ekvatoru ići na sunce. Poučem. Bolje se sunčajte na Antarktici. A Majmun je posebno. Se ono Majmun je u akciji. Isto je oni... Radi isto ko ljudi, je. Te pervertni. Pribalo bi si imao gaći. Ima iste kretnje ko ljudi, evo i kacevi, jel. Majmuni to vide od lokalaca, pa se oni ponašaju tako. Baš kao na Discovery Channel. Good massage. Good massage. Bi se to čuo? Ne znam. Ej, treba roda da su masaže odlične. Ko je bija sve na masaži? Jesu bolje masaže u Bangkoku ili u Phuketu? Phuket je puno bolji. Phuket je bolji u svemu. Najbolje su ruskinje. Jesu bolje ruskinje ili ove taj? Ma ruskinje ipak. Ovisi ko je taj? She ili male? Ili oba dvoje? Ima se na da hrana top ovdje. Koji nije probao, nije ni živio. Odlično. I sokovi. Hrana, sokovi, zdravo, fino. Ili ovo svježe iscijeđeni sok? Je. Iz čega je iscijeđen taj sok? Iz onoga čelignjaka. Koji cijede i kako taj sok? Sumnjive mi je boje. Istiskalice. Na ulici je bolje nego u restoranu. Na ulici je bolje, da. Znači ko ide u Tajland, samo jest na ulici. Bolje i jeftinije. Je to definitivno. I raznovrsnije. A čekaj, mi cijeli dan, ujutro bila kiša i tražimo cijelo vrijeme sunce, došlo sunce, izgorili u... Svi se ispekli na brzinu. Kako to? Sunce u 5 minuta, nije faktor izgleda jači ovdje. Puno jači. A kako zvone doma nikad nije pocrvenio. Nikad nisam pocrvenio, vi mi sada. Sad sam pravi SDP-ovac. Crveni. Kad sam se vraćao ujutro. U Phuketu ili? U Phuketu? Da, naravno.
I onda su me 18 godina zaustavili. Ne lažeš, Godine su samo broj. 12 godina i njena mama ti je dala mango. Njena mama od 24. Sve čekao za spoj. I smo sidili na sred ceste, jeli mango 5,5 i makali neki vrag. Gdje je mala umakala? Mogu prva sa oko manić? Naravno, evo ti. Zašto uopće mala bila je za 10 uri van kuće? Nemam pojma. Ali ja sam tražio 2 ladyboya što su mi večer prije ukrali mobitel. To nije dobro. Evo cure, jedan prekid samo. Kada radite palačinke, radite ih s rižinim brašom. Zdravije i preukusno. Misliš da će to neka u Splitu i shvati za ozbiljno? Ne rade nikako. Evo, jedino ako ženski glas poslušaju. Zadnje palačinke, nije zadnje palačinke što se od jedne cure su bile kad tortilje. Koliko je potrebno dnevno novaca na Tajlandu? Ovisno što radiš i di se krećeš. Uglavnom, Tajland ispod 100 kuna dnevno ako ne idete puno na masažu. Eto. Vlado, masaže, da li imate, osjećate kakve bolove poslije masaža? To novi su, noge, leđa, glava, ruke, sve. To je najbitnije, sve. Sve noge, sve ruke, sve. I jedno 10 puta jeftinije nego u Splitu. Tako je. Znači, prosječna masaža koliko to je? I bolje. Preporuka baje Big Vlad. Masažu 60 kuna. Sat vremena. A može i manje. Neka to čuju svi splitski saloni za masažu. A može se i bolji dil dobiti. Gram koke vam je 400 bati, to je 40 kuna. Ali nemojte probavati jer možete završiti u 2 doživotne. 80? Čekaj, imaš 80. Ili još imaš kontakt ovdje? Ima kontakt, čovjek mi se zove kokain. Kokain. To za sve Hrvatice. Ja mislim da ti stvarno Za trebaš. sve Hrvatice, neka se gledaju koliko traje porodiljni na Tajlandu. 3 mjeseca. Ili manje. Žena rodila i već ide na ribu, vata baraku. Je. Evo Zvone kao ovdje najveći shoppingoholičar. Šta može reći o kupnji stvari na Tajlandu? Koliko si majici kupio, koliko si šlapa, koliko si... Pa ovako, maj taj gaće, nemojte nikak kupovati, šugamane, nemojte nositi sa sobom. Majice, ove, možete sve napraviti na pazaru u nas, zalipite. Suveniri, cjenkanje. Pa po 50% skinete bez problema. Svaki put. Cijeli na pazar, ove zamotane, da je bilo snimiti. Stoja pederuše, erekcija na kvadrat, ide kupi banane. Ante Žilić, podvodni ronioc. Nije bez ovoga podvodni žil. Jedna od najljepših plaža što sam ikad vidio. I kako se osjećaš na ovoj plaži? Poprilično dobro i zdravo. Imali Gotovo kao odam. Imali žena ovdje, da nismo mi došli, bilo žena Na ovdje. ovoj plaži nam je trebao žene. Ne, ovako. Toliko je dobra da bi žile i ti na žene zaboravili. Je li kad ovdje možeš sam doći sa curom? Je li moguće ovdje sam? Po noći, po danu ne. Po noći bi se moglo. Skorpio ti je dobra. Dobre. Čuti nešto kaj, nešto vuče na slatko, ali dobre. Je, slače šisa. No. A ne, meni. Ne, to je sad nama. Sad gleda samo njih. And fried, big fried. Yes. And yellow noodles. And two fin.
Tom yum Tom yum chicken. chicken. How much is that? 100. And fried sweet and sour. And one rice. One rice. How much is rice? Okay. Ovo ti je prerada ujutro. Ćeš krafnu ili ćeš uzeti? Ili ćeš uzeti ovo? Hello. How much is This kilo 40 and half kilo 20. How does it taste? Najviša točka PP-a. Ovo kad smo došli do vrha, onda plati 30 bati, onda nigdje ne piše da moraš platiti. A dobro. Teška pljačka, ali dobro. To je pouka za hrvatski turizam. Možeš imati jako, jako malo i biti sasvim zadovoljan. I većini ljudi na svijetu je tako. I kad to spoznaš i vratiš se kući, shvatit ćeš da ti za život ni ne treba mnogo. Evo nas na PP Islandu i sad ćemo bukirali smo, sad ćemo se ukrcati na speedboat i napraviti half day tour sa ronjenjem i otići na Maya Bay gdje je sniman žal od DiCapria. I neke majmune ćemo vidjeti šta već. Samo da vidimo majmune, to je bilo najbolje. Aj majmune, ti kažeš majmune. Ovo je oni, kako se zva, Monkey Beach. Zeznuti majmuni, sve A najgore je da te ne ugrizu, ko zna, može ima bjesnoću. Može i sidu ima. Majmunsku sidu, evo ga. Da bi oni varan u blizini. A vi kako je stoji na kolini najgore. Dobro. Evo ona ga mora nositi još, zamisli ovo provati. I evo ga, Maya Beach. Aha. Leonardo DiCaprio umri. A je. Je. Da bar 10 brodova, a ne 50, valjalo ga. Evo one dvije Malezijke. Je, a. Jesu bile aktivne pod vodom? Jako. A kao waterpolo, malo zamudan ti je. Neki fit style, ono. Malo te čope dole. Nikad ne moraš biti sam. Možeš pronaći prijatelje bilo gdje. Samo se prvi nasmiješi. Evo oni vidi ovoga, muški, šta je ovo? Je. Muški, ali prima. Same, but different. Ovi nije radi nego... Ček, ovoga nisam vidio. Ovi je trpni, ja sam ga slikao i snima, je. Glavni je bio. Bilo, šta je? Bio. Bilo na bilome.
A ovo je 150 bati, jel? 150 bati. Baketi, evo baketi. Ko je baket? Najjeftiniji ovi bija, 150 bati. Inače su... Mai taj, jel? A Mai taj mi naručili svakome drugši, a sve se zove Mai taj. Mai okrene čovjeka naopako za 30 kuna. Dobra sva. Baket treba popit, bogat. Vratio se od djetinjstva s kanticom. A ovo smo njima, ovo su neki Italijani, Amerikanci. Amerikanci. Objašnjavali smo dišta. Ovo smo objašnjavali da ovdje, kako se džabar. Kako šte? Tri gorki. Prišteka se lipo. Jedan je ono uvertira, onda dalje može. Valjale. Pije tamo. U Aonangu se može više izabrati, više tipova zabava, ali ovdje je zabavnije. Ovo je treba pukni sliku, ona snima minut, ispali po majmun, vidi nas. Zvon, izgledaš kada si s robije izašao u ovoj naravnici. Ogromna leđa. Jedna kugla zvučna vuče za sobom na nos. Ogromna leđa, moj I broj, i kapa i broj, ono. How much are the boom boom nails? No boom boom nails. Uvatija sam to. Ja. Big muscle. Big. Ja, neki njemačko-engleski. How much? Kako prepozna Lady Boy? Onu žensku koju prvu primijetiš, vjerojatno je Lady Boy. A di se skrivali? Ja nisam da po disku i to. Oni izlete u 4-5 ujutro. Sa masaže, sa posla. A u njihove klubove niko ne zalazi, nego sve ove i sve ove ženske. I oni moraju izlaziti pa tražiti. Da. A ove ženske samo dođu u klub i na njima svi dolaze. Ko vampiri idu ulo, a? A oni idu ko vampiri. Pa ti ga posiš. Evo, baketi kleče se, ovo je valjano. Ovo je i kiša opala. Kiša. A i muzika valja, i ekipa, sve. Predobro ovo. Pi. Zadnju večer su nabili kabanice za kišu i do 2,5-3 su plesali, svi. Nema stajanja. Evo kiše. Ona se ubilo. Ma roba nema šanse da se osuši. Kabanica 50 bati, 10 kuna i to je to. Nema druge. Vi govorite da sad kupova, pa najbolje kupi novu robu. Nego prat. Kakva je žile juka? Odlična.
Ovo čisti sinus. Ja pijenis crvene u poslu. Ja nemam pojma sjedit bilo koji. Ja sam napravio taj paket. Ja ne znam čemu mi pričamo. O državi, što ti govorite da država nije... Da nam ne treba, da nam ne treba. Nego ćeš plaćati ajde, okej, sad smo te razumije. A sad, slušpaš tu u tomu sve nekim stvarima. Da, samo zanima. Ne sviđa ovaj dole žopet. Ću pričati. To je drugo. Idemo malo ili to je bucket. Bucket. To ti se... U Splitu je jutros bilo -7, što je najniža izmjerena temperatura u gradu pod Marjanom u posljednjih pola stoljeća. Kako se zagrije? A kako? Uzaj ženu i gotovo, nema drugi. I trljat, rođače, samo trljat. Dok je u Splitu bilo najhladnije u zadnjih 30 godina, mi smo bili na +35. I onda je udrijao monsun tamo, onda je padala kiša 2 dana, pa smo bili u kabanicama 2 dana. A najzanimljivije je bilo dok smo ručali u jednom restoranu uz cestu. Voda se naglo digla za metar i poplavila restoran. I onda kad smo odlazili, bilo je kao da smo u velikom bazenu. Ostavi se toga, uzmi viljušku i nož. Šta to jedeš? Yellow noodles and chicken. Very nice. Gladan ostaneš, nemoj se pravi Japanac. Ja sam tu jeo dio pod kontrolom. A ovo ti je, ono kad smo čekali spis. Dojdi su oni Lady Boy, ja mislim. Je, na ulica divlja. Evo ih, kurabe. Svi bi nekad željeli probati život daleko od pravila i društvenih normi, gdje si sam svoj gazda, gdje radiš što želiš i ne pokoravaš se nikome. Bilo bi divno otići na to magično mjesto gdje svi tvoji problemi zauvijek nestanu, ali realnost ne funkcionira na takav način. Koliko god mi željeli pobjeći od pravila i odgovornosti, kad tad ćemo se morati vratiti u realnost i suočiti s posljedicama. Možeš pokušati kreirati svoja pravila, ali kad tad ćeš saznati da postoje univerzalna pravila, prijateljstva, jer prijateljstvo je ono što je raslo i držalo nas na okupu, a prijatelje možeš naći među svim ljudima, pa i onima na kraju svijeta. I jedina tajna koju treba otkriti je da će svijet ići naprijed samo ako se zasniva na pravilima za koja će svatko reći da su prijateljska i poštena, i što je najvažnije, da vrijede jednako za sve. Dom je tamo gdje su prijatelji, i ako Hrvati ikad budu ponovo sretni i nasmješeniji kao nekad, s pravom ćemo opet moći reći: doma je najljepše. Čekaj, si odpravo ove slušalice. Pa neće ovo ljigavo stavljati u uši. Jesam, ovo su nove. Znači, dobi sir. Iz ušiju. Sida ti kroz uši izlazi. Sida mu nama izlazi. Mama glupo izgleda da s tim ušima. Šta je u šumu? Da stavimo bolje. Svi će ovako malo gledati.